kore ke uhu wha moenga hi talawhatapu kotoa pe, whatapua atu pa miheni. Ka ata moe whainga maari e koini o e pongpongini ke whahoka toa e tau POLOKALAMA ko ia FATUFONUA fo pia mo PIVENI PIUKALA pe me tonga eiki. Whataonga pe ka inga kuongo le rei atu e tau POLOKALAMA ke tiki mo tolu ki apina, mo katake o toki share atu pe tau ngahi POLOKALAMA pe ku tai le rei ki mo tolu kotoa pe, e tau kau whataha i tau POLOKALAMA ko ia o e ahoni. I he tamita tau ku whewhia ke tai le rei a PIVENI ki tonga eiki, pe mo e ke i whaataha ko heno taimi ke lava ke tau kau whataha i he e tau POLOKALAMA i he ahoni. PIVENI, maata mao e pongpongin ko ilo pe ku whemo e kina a pita e ahoni, toki osipeni ho mo ngahi ngau e whare hopo, ka ku whainga maari e koe pongpongini o ku whamalo atu ke i mau taimi ke whae tau POLOKALAMA FATUFONUA fo whewheha ke PIVENI he pongpongin. Malo bisa lai, ko le bigi hu fa fa tapu. O ia. O e finga beni fa kato e ta POLOKALAMA. La hinga hime weekend la mo fangi hopo bu. Tai ki apu ke ki mo tapu ni fa ma. Ko fa malo e bi fa mali. Ko ia la hime mo fitu tak mai no. Ko ga mai ki POLOKALAMA. Ka mahari e pe solo yang tau
Koe na ku mau kai mi o se hopo ane nai. Mo loia pe motua hafkas palang matata no yang. I longa ko ai whainga taia ka uloia. Koe whamatala koe nau mau. Me koe ka uloia toko palmo frutupu. O kule sitahi. Ka less than 10 e kau loia ia ko nau I whare hopo. Nau wa kau mo nau dole wai health concern ia health issue beba mo mental health. He kau loia. Ko loti ko koe. Ka koe wha popo ko koe nau lava sio gai solo he mea. Koe koe COVID koe kai ke veti whakalere whaulao. He te sure ta whaki mai ke sistemi mo palpare ma koe ni tau whunga whiri. Koe kai ke sai e whaulao. He koe isio whakalukfua whukia solo. Koe lao whaka sistemi a koe koe ne hanga mapure ia ke ngai subsystem koe ono whakalere whonua. Pea koe wheitu whai ei ko whare area. Koe koe ne ankiria ngahi mea lahi ei whaingata aia ka wha mauanga. Whaingata aia ka uloia. Whaingata aia me ka kai. Asi na ulawa sio le leite I siu ia ane nai he osi ai mau hopo. He koe hopo Oni o tana ko hopo follow up ko na tau tana ko hereditary he tu fa holo he ko condition doni ko kele le sisita ko kele ko tu fa holo tu fa holo te tau ia pa mo tofi a ko ho ke talo ni tu fa holo foi tu fa holo na tula ta tau pau ke alu he hako ke to ose hako pa to ma wa me ke sai koe kai ke kiria kono tohi he lao. Waerewa to tonu le vai ke ave keisi koe ni ke whamawanga. Koe ka keisi noa I an ke pehe ke tai hui hano ave ke whamawanga. Koe ui nei osilawe whamautangi koe keisi koe ni kono tok fufua addressing issue koe ni I ha whamawanga. Ai nei iairewa mautokanga mautoria ke takafua ni whamore. Kai ke. Ospo ke ai hopo ia. Pea a sevi mai he loia ia koe no pere ne toi moa. Ka ko whengai ni ke toi ave ki whamau anga kere. Kene o mai ange ne tutun whakapotopoto. Ki he kau koe foi keis koe na mau hopo ai na kai ke kiria a tu a lao. Ki he lao hoko. Pea kehe whakauhinga pe hao peke ahon te peke lava whakauhinga me he whamawanga ke na hoa. So koe nau fui koe anga whai tutonia koe pehe. Koe hina o swai ai tutonia ki mua. Neongo kahatoa e na tuton ke toi ke pem. Ke na e ko ngai a tutonia pehe. Ka pau tono ai whakikihi o mai e PIVENI. E whepakia pe mo e whakikihi o e whakakaukau whakalukfua o kupu ko ia. Kai ki whakamatala mai ai whakaukau whakalukfua ia. E ko whakakau whakalukfua ka pau e os ai whangatoko wā koe kia hahako ai. Ka te alo kume whangatoko wā e te tamai. Ko whakakau whakalukfua ai. Ka aia he nau wheila wake na hanga whamatala I au te ke se tolo le re whai keisi ia. Ke unga ke oa toi whihi ai kaha. Sai ka nau mau alwa ne ho koe jempa ke toi revisit mo ai hanga ai whakaukau oi more ai nau to'o he no pere ai ape ango mātua. Pea toi whakamo ua I mai nau ko unga koe nā mātangi whare hopo. So I find me for in solo ko hingo ke fe ma ko likolo 80 ke lava he ko de pe ko he me
ko justice ko ne motu pe justice ko nga ko ke afford ke ai ha legal representations ko ne motu pe for process ko but there is no justice at all ai ko whakaukau ia ka ke ko hunga whatano ai ma inga le wani tatano i system ko whakaukau ko pe lava fe o vete ono toi veti whakalere lao. I he whakaukau koe ka whakuwhonga huki lo tau hufa constituency. Impossible e so. Very impossible. He koe mea kou tau whanonga pera tori ai whare area ko mea kato peu tāno ai pe mea ke wahenga. Pea koe tau mau pasi ai ha lao, pasi lao e ake tokolahe hiki nima. Kau teke mahino e lao. Makatunga ia solo ko te re-emphasize ai uhinga ta hanga off o initiate POLOKALAMA ko ni ke tala noa ia ai lao ne PIVENI fonua ke mama pe me wale wa ke poto me tae ako wa ke ke unga ki taulawa o kauka toa he ga ia halao ko unga ko le fonua to ton ke tau popo ke ka ko popo ke ai ko popo ake mama ake mahino kai eu tui e lava na taki e kakai he kola ke taulanga ka fonua e tolo ai ko kuhinga i whatano ke iso mau ki ongo i beu mau ongo sia fai me ani ka si ka kai eu tui i leo ko te hame ko no fata whakaukau ka pahi ka kita pe siu mo hoko ai whakaukau ko ni sa ta masi po tau alu wangi I don't kai te ko mode hiwa tonga e ko tau folau mo na pito ku ta fono mai foke fo i case ko na ku ke ta no ke i fare hop o tu ku mana tu i pe he kakai ku na muy he POLOKALAMA ko nga foke ku la pe ke ta tala e to la ko ku na muy he POLOKALAMA ni ona fia ma o nga fa matala nga fa mama ko ya e time ko fetolo a ke lo POLOKALAMA ka la ko fe mo kina telefoni he text mai mono eke ko nga hitaimi ka i tem tata ko falala le vai ko na muy lele he nga POLOKALAMA ko fa hoki mo a tata te fito ke foi case ko ni ku ke ta no ki ai he ko fu me ala hia PIVENI ko ta mahale palo parema e tau la ko la ke ta si o ki ai he tau le ta POLOKALAMA e nga kupu i lao o ko ke la ma wai clarity ya ko ke ma wai ke ai ha foi me apa mai no foi tu único me ai a pe mo pe ko foi o mi pe foi me apa to ki tu pe ko fai fu ke ta fai ke fa kau na ko uhinga pe ia na ko fai nga fonga fa lao pe mo fa fare hopo ke mai pe ia fa lo ku fu pa ko fa tongia ka lo ya to mai na to lo define ai foi kupu ko ya ka ai ke mahino ke kakai to ki o pe define fare hopo ko ya pe mari define pa malo hia Io e solo ka mahuinga foke ilo ka kai go ha me tapu ha me mofua. Koia. Ke foka ilo kita go ha la na te mau ko fanga clarity ko ta no ki ai. Koia. Ko ai ko no mo ni ko faka kau ko ui ko tai vete tokanga ai fare faulao ke me foka vahenga. Koia. Si le vai tai me ko no fakau he koe men ke whakamakatunga le rei gai e whakatara noa so. Koe tau liriu wha politikare koe ne koe ni sutone pe na e liriu. Koe. Aia koe whakaukau koe aku koe liriu ke hoko ke follow o ni a ngahi lao koe me ngahi subsystem. Koe. Ke taulunga e lao koe ake koe ni sutone me he moi fo i liriu fo o. Ko tu ko ne tai mini uri ko ni stu ne ia ke tu pe lao ia he ngai tu ko kimu a koi ko ngai tu ko kimu na tu fo kia I pure anga whakatu I ko tu I ko ia na ne PIVENI fonua ko en fo kia ko mafuri sai ka mahal na ko ulunganga pe fo ke ma wa ki ko nga he ko taimi ko na malunga pito pe mo fa pa ke tu I ko ha pe me fa ko pe fa pe pe ave pe fo man tu mai foto mai fa ula na fa tala no ki mo
o kui he minister he loto kai minister o nga fo ke nai ke mamalu pe he anga go o tai min fo ke neu au lui fo minister ke filia kakai ka hanga he kakai a sivi o veti ai whakaukau o mea go mahu ingai koi ke te rewrite te lao o fo tu he pepa he tohi lao kai o e tuange ke whainga e siapa e ko whatano kan ke loya ko nene nai wai kau loya tō lahi nau health issue pa wai kau mo mental issue ya mental health ka koe kua hanga whau he ki experience pe koe he involved he ngai whai case koe moni au bito ene mau whakata mai ke hataha o kunofo o tokanga make ke hono he kwange ko tau pepe fata ta pe foi lao gon ke hoko lao ya ko o kai ke provide with clarity ke o mai mono wa ti te la ke lava pe hata haya navigate ka pau e mate tamago ko ye algo tamago ko ka toi me ke tokio hopo ke whakamore ke kakai tau te fiton ke kau pua farmers e fangi kolo fangi family masvesiwa o ko ki kere pena ha me nau kui mo nau o fai ke fa te fito aya so ke mau inga ai ka wai me o fia so i lai foi poini ko no tonga fia ai fonuani amanaki ke fotu ha pare mia koi i lai fano wai solo he kau fela me he kau fai ngo pe kau scholars au ke kau fela fo ki no ta no system ka to ya ko ya ko si Maria o mahino pe ai ngai issue ta kantala no ko tala no ko pe me ko ta no system me na ke fa no nga wai mo ko te la ya ai me ko ni mahino mai fi tu o ku ya ai kau fa mo fa ya o no fa kau pe ko hai pare mia ke hopa Bel toi whakapoto pe mo tau no pere ko whanonga o whanwhanu mai kau no pere kai te kau no tolu tu wat pe kau wawa kai ka na tau stana mo ke isi o ni he hu whakafoi tui hu independent ai ko foi pare mai ko ia mo lahi apito e ta whaako ia he ko ta waka e tfoki ai e piveni o ku tau whanonga mai eni he foi taimi ko ni na ku whanonga foki he vai pa ku pa ma o foi audio ko ia he fa e ko ia o toke ta Steven Halapua ai ana ene whakahai whakaukau ko ka venga foki a me fa mama fa whakaukau o ku lahi ange ngahi vouti ko ave ke kapa veve he ngahi vouti ko ku fafofonga e taha ku ki whare area i he tuunga lolotonga ai kana elava ai toke tāo ni hanga o whakaha mai whakaukau ko ia o ku makatuunga ia i he na tau mua liriu ia ke whiri whaka loku fua whaupe ai katoa tonga tapo whiri na kua whafofonga pe ha ue o whiri ato i kau whafonga ka oa e whiri whakawahenga pani pehe lewa kono hinga ulahi ai ngahi vouti o ku whao he kapa vevepo kono hinga kaike na huna toki whare area koe kai koe ke tau whiri whakaloku fuaka tau whiri whakawahenga ai e koe fui palapare mai pa kune ui pe ke o totonu ke i hoko atu pe ngā ue ke whai ono whakalerei ai reform koe na tau whahe wafi hongo fulu koe tahaina statement lahi enu kune ai koe ia ko nga hena ka ufoka Steven Halapua he nga he komiti ko ia na fai ko tataki holo tau reform ko ia wa mana tu fo ko komiti ko ne ka wa Steven Halapua ko report ko na mai ke fa he ka gei ai waka fonua i rio na o kai ko fo tu ia ko me ko ni na o fa race pe au
Kana o spray au e mahu inga I whiri whakalukufua. Koi. Me he ngahi ka hange ko lau na whanau I pātoa I whakaukau a pispohi wa. Koe whaunga e ke painia ke mo vete vete. Koi. O ngari mea pe whakea ko no ai o hange koe whakaukau. Koe whakaukau e ke ia ha te whitoi kaweinga in terms of a whainga principolo ke ne tataki ake whainga whaunga. Kai foke pehe moanga sio ko whai taha. Ka kono maari e sol. O kai ko Steven Halapua pipa o kai ko patoa pe. Ko taha ko toa pe ka o he kau whai ngo. O kuna hangare vai nau toria kau a te isi ne fuka mo. Nau hangare vai nau toria o toi whehuia ai toi kau e kau no pere he whire pare mea te kai ka koe isio e nea na tau ospreisia I tau tolu. Isio ia whaka sistemi tau uslape ka tau forecast mai ko meni hoko. Ka kia au hange ko whatanoa ki mua. Ko pe ko isio le leien ke hanga ko e whanua. Pea ko e whanua o kuia I whehala ki hanga tu e tau sistemi. Ko uhinga ia ko koe e tau tala noa u whema ke toi whotutu wharere I sistemi. He ka ika ia kai te ke nia koe foi sistemi koe wharenga he anga ka paika. Ka tau mai e tauria o tangi mo ita koe kai ke maho ka papulu. Hile koe fumea na tau whatu ke mo vete mo si o kita. Koe fumea na tau whatu. Koe nia tau mai na to o tala. Hame koe ke mo ofai mo tu whata. Ka mo vete mo si o kita. Loro tonga koe foi sistemi whiri wharearea. Kono lau maari e kanoloto ke mo vete mo si o kita. Koi. Mo lahi apito e piveni pe o ku maari e foke utala noa ko yo whahoko e ngai ahoni I he tau social media tato fite social media o ai kakai una ui foke o ku kai ke lerei koe ke whiunga te mokalati mga hi ulunganga wha te mokalati tonga pe o ku mahino pe e katau tole e whakaukau wa ni pe ko o wale pe te hau pe kakai kona na ui koe ke whiunga te mokalati o tala mai koe mea koe nuk whahe taini mi o ku kai ke whaka te mokalati o maho fihi holo foke u whamatalahi taimlahi pe te tau te mokalati pe kai ke tau te mokalati ka koe whi hui heni ua mai taha koe ni ke eke atu e henere ko eke atu ka te koe pe koe haa lao na mau I he polisi whakakolo ai kalapu mosi o nau mo ua ai si pehe ai pa angai ua mano ni mafi Ei au. Ka yo whakapapa ia koe whamatala koe mon. Ai mo ua koe ia. Koe maua aku he nau alu koe ai koe lockdown ni nau alu ai ki he whamauhanga he tāme pēr kaumia ki he nau hop ki hono mau I koe oi lockdown ka kou mana kou mau aku na ti whea katoa pe he whamau ai hopo ki he tau who kai keu mau au ki koe hopo koe na ai koe keu pongo e au ko confident keu watu hau opinion ye. Koia. Ke ai ko mahino lewa dai nim ko ngai ko tau fononga atu ai pe hanga ko lau ko neongo ku tau hulu ia tu fatfonua fo o. Eta ngai POLOKALAMA lahi ngai palaparema ngai ngavai ko sistemi ka ku hanga ko lau tau fononga pe mo me ko ni dai nimi ko tau wakai ange ke tau farearea ko ni tau ni pe hoko at ko ni pe ko ha ngau te nau malawa o fa hoko. I he time tau foke piveni ko na fa na kusio foke he taha ho ngahi malanga koe na ke whahoko I he taimi koe na e whahoko ai ngahi campaigni na ke osi whakaha pe ko ia ko tui mahalo ko whetu mahana ko tatakamotonga pe ko whe wahenga hongofuluna ke rea ai e tatau ai pe ia pe ko hai te mohanga o whiri mai he kai pe ke lava ia ke mau ha whiri whakapoto ku palo parema sistemi ai ia ko tui mahalo ko whakaukau ia mahalo ku ke hanga o
o mai pe o ke tu pe he whakau kau koe a o mai ke ahon i whakau kau koe na ke malanga i he ke mu a pe whai koe whiri whare alea. Ko ia e solo. Hange ko kulau, koe o atu whako kau kandidate o ake whoi system. Koe. E tong hanga whoi system ko o mai whoi product. Ke asi mai pe whakaputa. Ai ko whoi product ko whoi pure ang. Monu pare mia. Koe whakakau whoki au kai ke pure i ai product ia he ngahi very apolo, ngahi ingredients koe hai. Koe whoi system i. Pe wat koe matai koe hai matai ka pe koe uno moa pe koe atu pe koe maava koe fo yola koe me ai o mai foi system ai koe uinga na ku os confident pe au ia e tatau ai pe he koe me ko hoko ko te o tataki tatano ange ai he koe me ko tonga palpare matai mi ha o ka to ko ni tau pe ko fu to ke ta ma wa fu to ke ta ma fitu loto ai mo fu ka u ma ai to via ai mo fu ai mo fu ka u tau ke ia to via na wo o raki palo mespe ko na wa nga fa paton be ko na wa ka pa te nga fa tonga ko kaua uia no malanga ai issue fa lukfua ke unga ke ne remove sio kita e fa kau e langa fonua tolonga motuloa pe moi mau party ko mena mohanga o malanga ai sai koe ta fa ko ta hana mau fe paki mo ya ko kau huta o tai koe nau koe aki men go be tau huta o tai na pe pa tau tokio ki loto fa o pure anga ka nau aki u foke auia ka pau tau ko protaki ko fa o pure anga tau la nga we te tu ke nga we ke sio ka kai sio fa lu fua o e sio fa ka va henga he ko sio fa va henga pe o sia e fe fa va ai o sia sio kita ai o sia limited identity ka to na go ko na uia ke fa fala la ga la fono ai na ko fa ka ne pe ka pau te mo fili mai ha kau toke ta fili mai ha kau fai fe kau fili mai ha kau fahinga kuala ti pe o whakau pe ke ka kaile rei. O mai ke tau whaunga whare area. Pea tala mai te tau o whakapotopoto te tau la whaua pure anga whakapotopoto. I whakakau na o pe o palo mesi o nau ngai wahenga, na hu mai pe mo interest o nau ngai wahenga. O awe ni ke pōpoaki koe nau whakamalo pe heni. Whakamalo ati tonga tapuon. O mai ho mo falala ke te au ke hoko te talanga ho ta wahenga lere ho ta sai whakakau le me ko ha na ko ngai malanga na o ka to pe na te si au ha taha i he kau whafonga ko ni na o toi takai ho ke ngai wahenga ke o malanga i gai ene tefto i tui Peko ka veinga tui ke tataki ke fono halada ngai waenga sai na mai le waen ke fomo pure anga solo ko pure anga ko pau ke mau to tafa ke fomo pure anga ko to tafito ka fo kai fe mau le to tafa ke na tu o pou ki ha foi to ta sai e foi to tafa ko wa ka minister e to me to ta hau ko nau interest ke nau ngai wahenga e fe mare o ga to ko ia ke na tui ke foi whakau kana kai hamu pe nau kai ki ke kau tamu
Ai ko whakakau solo sai. Pakapote nau eventually o form up. Whakapiko pe foi toko ni magau no foi tua afe na tolo ke foi toko hio ka no pero ai tau vote of no confidence. Pe ko tau impeach hataha. Ko uncertainties. Ka e tai pau moanga alu elanga fonua. Ka matu ka jaha tahaya e whakaukau lele loloa. Te ko hunga he koe ke no foia o neongo i kumalu. Koe mea koe ke takau koe ne fonu e ia. Takau koe ne fonu e ia. Koe o tutahi toi ala to o e ia. Uhinga ia koe solo. Ta koe u proses koe au whakanatula ia. Koe ke whakawhalala ia i ke pehe iha whakafoi tangata. Ke pehe ke tau whiri. Tuke ka pai o mai kau angelo tō ta whitu whotu mai ki. At least bea mai baha angelo tō ta wha. Whai malama whewhe ke angelo. Ai tō ta wha hirea koe na ta o peo malanga. Ai foi whakau e si o kita. Ko kuhinga tala no ge ke loloto angi whakau whawahenga ke tau au ke vei lius o pe malunga. Ko tala no pe ke lerei pe tō ta whitu. Ko tala no si o kita lewa. Ko tala no si o kita pe o mama o fire me ko. Pero me fo na tula que taula de toria. Kai ke. Ai foka ngai whakau ia dai nimi e PIVENI o ku whai ko kia e whakamama pe mo tau whenga ko ia. O guai whiwhehu i hene o mai he tō taha koni e Aisea Tuikolovatu. Ai au ku whiwhehu me ko ngā ua. Ka te atu pe ko ngā ke siwa ngi ai. Koe, une tala mai ke whiwhehu e tangi ka koe pe whiwhe nai ho o ngō i. Ka pau na e lava li liwe tau sistemi. He taimi ko na e hua toa po hiwe tene toa ko paremia. Pe lava lewa li liu o whakaongongo e police commissioner ia ke whamauanga, mo whamauanga ki he paremia. Ko whihu i lewa upehe. Ko tui i prisone a lavlavu he tainimi. Ka pau na i he paremia e tui ne toa mawhai ko ia. Pe ko konga ono ua, pe ke tui ke separation of powers. Ko foi feo ia ko nau fai lo ngai ko ke mahino ki ai le feo. He pau de ta foki mai ke separation of power. Ko mafai o ku wahe ia ki foi sino tolu. Kabineti wharearea whamauanga. Sai. Ko whakakaukau ko to ia mafai i he penolo ko subcommittee o whakatato koni. Foi whakaukau koe o stu hala pea ia teia pe. O mawahe, mahino mawahe wharearea, mawahe kabineti, mawahe whamauanga. Sai. Koe kau ate whakaukau koni. O si hanga he koni sudoneo malu e tawa taina tangata tonga. Koe tuunga oi police commissioner. Koe o kune het ai whakatotolo. O hutotonu ke mawahe whakatotolo me he tawhaki koe me he waa koe prosecutor, public prosecutor. Totonu ke mawahe waa koe prosecutor me he whakamauanga. O koe ke nau no pe foi waa e tolu koe a anda he foi sino koe penolo. Ne pure e whakatotolo, pure e whakairo, pure e pa mawhamau. Koe foi whehala ki a sol. He koe whakatotolo, ke oate kakai o launga he nau tai mai. Koe ne obligation ana ke whakatotolo. Ai o anta ai he police commissioner ke ne whai mea koea. Koe ke nau kau na toi whamau. Koe ke nau kau na toi he whakairo. Koe nau whakatotolo o present mai e keisi o awea ki director of prosecutions. Pe koe AG ia ma te tawhaku ia. Nau tau le mai nau hanga o veti e lao, pe ko whehere vai lao e whakailo i mau lao. Ai whaihia mo. Pe ko whehere vai lao ne mau i. Pe o mai le vai ke whamauanga independent i whamauanga ai. O toton ke lawa he whamauanga o
o faitutun independent ke kau whatotolo, faitutun independent ke kau whailo. Whekau ak mo tāti kite o ku hala, kau ikai ke hangeu na malu pe he foi, pure ngau eta. Kai ke utui pe. Mona pita pang mahino fi whakau wai, ko tui pe to ton ke tau, fe mahino aki he fi whakau ko ia. Ai ku pure I he pe nolo, au anta wha malo he pe nolo, ai ngahi sino mahu inga ko ia to tonu ke wahe I ka pau o ku tau tui o ku mahu inga ai separation of powers, to tonu ke wahe. Ai a kone tu kone taini mi e piveni o ku iai ha whahinga whakaukau ha pure anga ke nauhanga o to o prosecutor o abe pea me he atenseniale pea to o atu me ta whaako ia komisiona ke na wona tolo wha malu ha whetu ke he pe koe lao pe o no ku na makatu unga I hono whai tu ke whai to o ko ia. Ko foi lao pe foka o no ke address foi issue ko ia. Ono align foi subsystem ko ia. Ke align whakalelei kai lava function. Ko tuka ki whokia nau whai, ko whai liu whokia ko inina whai o si koe hopo koe asika. Ko ui koe awea kau tama koe he pe nolo. Obligate nau tolu he whai lipoti ko ia. Ko makatunga e nau hanga nei kai ke pehe ia ki mo. E nau hanga whaalu te mai whutolu ko nio o mai malu. Iho nau malu. E koe ni ngau e pe ai attentionare ke ni whailo o kau e nau tolu. Turia, whai aia. Se ko palo pare mai au tau, ko tui mahalo ko se mahino hono tari ai whaiwhehui ko ia pe ko o tau talanoa pe whoki ai ngahi issue ko ni mo mata vai ko ni hoko. Ka o ka pau hange ko whaamea ta wha POLOKALAMA ki moa, ka pau he kai ke whai hano whakatontonu o whalerei ngahi issue ko ni. Te tau whanonga pe moia ka orewa ke toki lava hataimi o whai hono lirium hono whatontonu. O te aha ko ngai e piveni he ta whaaki ko ia I he whama o ngāku ke whia te tānaki mai ai ke te whamahina ko ngā ko ia, kata toki unu ka whai e ria ta. Mahalo ko ia pe I ni tuko he taimini. Ke au o ku whoki he koe sone kau he tō wholofola, ngahi isiu pau, ko hinga awea gai ni a whio pau ke ko pau na reisa ke me whamawanga. Ai kai koe ke sai hono whatu e lao. Pa koe u whatu lao wai ni na ta os wha kamakrosei wha lawi ki ai. Ai kai ke detail enough ke lava whaitu tōni ai whamau, pe lava o whaingofua ke kauloea, ke na o kawe koe lahe u tale de lere taki POLOKALAMA mai lahe whetu taki mai nau u isiu kerekere. Pa nau mai he nau itapo teu peke whailo, pa koe ospe whamatalai koe jaha nau mahatunga whalao, whie maari. Ai koe kuhinga koe a ku ka pauna ai lao ke clarity koe ya. Whasisi e ngā ue pa saia ke kauloea, lege nau lava puki whaatamai ei. He koe, kono mau e kusio koe pa mahalo na koe uhinga peo ko fo e kauloea, he kwan koe kusio. He kai koe ke nau ke hanga take up e ngahi keisi o whihi ai koe ke provide e lao clarity. He nau nofo na tolo he tae pau, pau te nau too emotional, pa me nau klai ni, o hala nau whaauto uta. Mau whaatamai re waiga nau tolo. Ko kusio ko wheitu to ton ke rak whakalere hi. Ko whare area. Ka koe system koe tau whiri whare area koe ke tau hanga toria o mai ai kai to ton ke o whare area. Ko tui mahalo koe taki tonga taimi koe ni, he taki wakai ange koe ai tunga kone na ai recount koe o whiri, he taimi kena mo totongi ai, ko tui koe pe kakai kunau, koe ke nau fu mahino ilerei, ai koe pe pa metokolahe kunau pehe koe o ku na e kai ke fu whakaukau ilerei ai recount koe ngā he
he kai peke la veke mo I kuna mo to he recount ai aksio na to ki ta fa ke I kuna ka ko ha tu ngwa u ke ta nimi I he ta fa ko ye recount na mo fa hoko ko ia solo ko ha ko na kulave foki mo ko no activate foi process ke ne lava ke ne hanga solova ai fehu ia he kakai e ola o fi me apango kana mau racing a issue I mau tohi mau tohi ko ki recount ai kawa lack of transparency, lack of accountability, ko timeliness ngai me na compromise foi process me apango restricted pay office despite mau attempt ke na hanga when I hang out disclose my process ke lava remove u veiua e ko tahani ngai mea solo nei tupunga fa tupunga veiua ko anga maheni foke polling stations ko puhan dai loka nai ai ko mea kai ke loka tu hai ko ni rakia ua ko count ko voti lai fa atai ka observe me ka candidate I ngai foi polling station ua tol lai ospe count pe announce publicly tu mai tahau kai la mai ki tua tovia me tol ko time na transfer ai puha me he polling stations ki he headquarter na alpha ta he police pa mo supervisor ko ni na pick up pe ai ko ka to ngai foi process ko ya na kai ke tali na kai ke lava he foi process we count ya tali ya ko foi process we count ya ko lai pe pa ko na fa he pua ko ia pe ni na lau ai o kai ke ta ke ai ko bet o mai ange ai ka se te ke ta reconcile ange lai pe pa ke to la na check ini ta mai refuse na to rio ko ke kau ya ko foi lau pe ai o pe hen ko mea ke tau hanga fa ma bobo pe ko foi le se fiha na he puha he ko no hinga ke mahino ko ngai foi le na tori mai me foi ko hinga fe ma ko a kasete pe na ya hanga foi le na hu mai ya manga fe tu ke he foi wa tai mi ko tres ya kai ke ko hinga fo ke la mari fa go vi count ka tau hanga vete ange foi sistemi oi fai anga fili ke lava solo vai de o hoko issue we ka kau kai ke ko tu ko de taimini o sang ke ko ai recount ya mo na kai ko ke na lava fa ata transparent for processing okay remain as is pe ya ka ko foi me be go na os fai pe amana ko ai ko foi processia te que tariu e foi processia te que o mai foi clarity go ya ka ga ngai fakau penia aku ya go que ne tu nga pe que o mai issue le vai go nio ave que ka fa rea que na talanga mai ave que mitia que na talanga mai ko ha no matunga ka lava que fili ho ko que to compromise e me Mona. Ko ne tu foke PIVENI e ta fa ki ko ni ku mahino me ko ke o mai he ko hange ko mo fo matala ko ka se te foke ku hiki ai ka kai ko to pena na ola to fa o kau he fili. Ai aleva ko no to no fo na recount ke mai e pepa ko na mau ka pa una e lesisita he ka se te to ta hafe ka ko pepa be he pu ha ko na lau ko to ni mangiau ko fe reva ni mangiau ko puria ha ko fe me fuge na fe ma ke ilo ka ko o vice versa pe ka pa mai o ta ha ni mangiau pu ai ka ta ha pe ya ko e ko huinga ko fe huia he ka pa he ko no moni fo ko palpare ma fo solo ka pa una fai to ton pe na to pa sai pe ia ka kuna hanga o alau
kono compromise foi process ke fe ko atamai no molo be tene fe uia ka pa ka una ga de muhanga o mai polisi mo mea ke ne transfer po ha no koia he ko nga he ton foke na o mai mohalao ka pa o tapu ia he tau lao koia tau te sio tato ke kasete pe to tonu reva ko konga reva ke hoko tu kia e ka fofonga ke fra ata ko nga ke o pena te ha me ai e to veve ua ka kai he ko ke hano palpare ma hano so e palpare ke so ka se te pe alau mo me he to tong pa ngata hafe ai foi process a ko nga fugine ta hana ko hanga au ia o to o hake he ku POLOKALAMA ke he pe ko nga ke ta fa ko ki ma tol ko I he media ko nga ko no ikai ko ke fa ata ko ke ui mai ko ai fili I ngai fai anga fili mo ni pe e to ki fai pe ono finalize ona ia ai ola fa officiale be me he fe tu ko no fai me ai ave ko ke office la hi ko nga ni na uhanga o hake I he lao ko komso na fili I he kupta hauno na ko ke fa kau ko ia as le pe ai e kupta hauno ko fatongi ia ofisa ko ne toka ngai fa anga fili takita ko pau ke hiri a hono tapuni time ke fili ke ne lau e ngai fili he pepa paloti pene toki whakaha whakapure anga I he whai anga fili ai lahi o fili e mau he kantitei tata pe toki hoko atu rewa process ia kono ave ke ofisi mo ngahi konga ko ia ka ku asi ai he kupta hauno o e lau ko e komsona fili wafe wanoa ko pau ke whakaha e he toko taha ko ne toka ngai wha anga whiri ko e whakapure anga. Hangana ke lau ki ai. Hao e toko taha kaila mai ki tu ako me ana ne mau e whiha ko me ako e whiha ko me ako e whiha pe ausko ia. Pa toki awe na tolo lau pa e lawa pe ia ki toki ki mariu aka hafo I whiri e whiha me he office. Ka ko whai process ko he ka ki nau tuku anke ka whai angongo ai whai mahunga moe kakai. O kua lewa vei uai o ku una mau ina to lao he tu un ko o ku na hanga na tolo mau ai ku ta no ko ia o lao pe ko me ia ku ta fa am ke fili hoko ke ona to e hoko ngana fa fa pe foke me ko ki mo ko fa fili ko ni na ta off ko ge ilo pu ha no uhinga ka ke ka ko ne tu ia ta fa ko fili ko na mahino ai recount ka ko fa o si pe PIVENI ko hai tu nga gua ta fili pare mia he ahoni ko mahino ha pare mia ko si ko tu ko o mai fo ke ta inimi ko ata ta inimi ke fotu ha hingoa me fa no ko fa area ko ata ke fotu ha hingoa ki he pare mia ko si ai hata ko ngona ma hingoa publicly ke fotu pare mia Oi, agora mo dia na solo ko tau tau lo tu pedato mo amana ke ya pare mia kono moni an mo na tau la grave ke kamata ka we ni ai foi process fai ngata pe ka pau e ai ha pare mia fo tu me file kakai he kau he foi to ta fitu o fa pa pau ko preanga lulu tava toko la ta hai ai foi branco he so ko hanga wanga watangi fo ko pe ya e tau tai nei ya mo fa kau ko ui ko kau independent ko ni na wo pe tala no ko na wai vai o fa na tula solo ka pare mia pe ministra ata ke ne tau fe tuku ki ono vai fa na tula ya he ko ha fa mo oni ki ai solo he ko stilo he kau fa vonga pe ke pare mia pe ke ministra ko fe tu pe ko te na hanga fa fok mai ko hi fili ko va henga sai te ke mahu inga ia he lerei ho wahenga pe ko lerei ho ai fonua fa lufu e whakau ia e fonua fa lufu fo ko me ia mahu inga taha he tau me ke lerei fa lufu ke ia ka ko u fehu ia ke kau kantitei ko ni an gon go ku fa kau fa vo ko ni fa area ka o vale o ku ia ha me ke lerei ene wahenga malama ke ni fai tutunia ka tene compromise ai le fa lufua o ke pe ko fe fito alge
Ua pau ke te whae mea ke lere ne wahenga. He kono wahenga pe tene toi whakafoki mai ia ki whare area. So ka pare mai ko lava si ki ai. Sai. Ko fehu de tai mini o ka wato ke fa o pure anga e foi e to da vita ka kai hene pe. Mane tu ko fu ka minista ai to ta haua. Ko na ula marie mo na me ko to pe ki le rei pe hono wahenga. Mana tu ko ja fainga ka veinga ke ne hanga o tataki na to na tatahau mai bena to mo na ka veinga. Pakapote ke te ala ko tala tu ko me ko na sai bena na au ala palo mes ke wahenga. Ko me ko ma wahe a fare area o kai to tala no mai hono whakaukau e lao. Pe mo faunga hono PIVENI fonua whakaluku fua. Ka nau mai na to ta no he taspin veve ko tanke vai ko whalera langa. Ko foi me was proven mai ka tauto. Sai ko se hui ko ta. Ka ko hele wa tau option o toe. Wallahi. Ki au ya solo ye foi mga faya ko ini. Ko ui ko fainga ko nega ja fainga party mo na fainga vision ine fa ma popo ga hano tatake fonwa kai o mai tau taina ki au ko anga ko perspective tau seifang me ha intervention e ka no pele pa ha no makatunga ko ya ona neongo ai tau pe ko na ia glave au ki mua he mau campaign solo ka pau na hoko pe ai foi tunga fare ka no pele ko hasino na hanga whakapalani se pule le ki hono PIVENI fonua whalufu kai te tau te tā no pata ko tunga fare ka no pele o kai ke whangatangata e nau tala noa nau doria i whakawahenga ko tunga fare ko nau tā noa na toke le rei whalufu fonua supposed to be me to you know pero ko ke whangatangata na usio na to ke tau e wha ko na usio na doria sio na to ke le lolo ko tau kau whafonga kai ke ngata ni whangatangata he no wahenga whangatangata pe ke tau e wha okay without due respect ke pehe ke kai ko disrespect ke kau ke kau whafonga ka ko sistemia he kai ke hawe material loya liwe protaki me ka pau go through for system you pau ke hanga predetermined protaki pe ka ha fa nga nau mo not esa material ko pau ke potis ka pau ko foi system ke ne fatu mai ka pau ke ka pai ka e ka pasati ni pe ka pa fainga ka he kai ki toi mawa he me ai ke tau pehe te tau lava ma o pure anga o kui kai sio kita pe o whakaluku fua e nau sio kai ki tu iau o kai tau posipolo ko anga pe whau ke tau tāna ki mai ngahi kau whahuafonga nai malanga whakawahenga whakasio kita pa nau whatu rewa nau tolu ai pure anga o whakaluku fua pe tai sio kita Que Maria, Koe pure anga koe foi whare ia. Koe materialo, koe ngahi building materialo na o mai he sio kita mo whakawahenga. Ke tau amanaki tau whaua ke pure anga tai sio kita pe whakaluku fua no nau. O tu iau to tori o agau ta tosi. Ko nge pea ha kau tama ko nau me pe poto e la isima. Sima e me driveway. O wale pe ku tanga o matu a fa wa ko mau fare kai ka unga ko na ko te maka unga we Ai te maka unga we ha ko tu funga fa wa ko fare ko unga unga ku fa hela ia mau e te tari ka ka unga we ke ma fa e ni yo ko fa fo ka fo ke lo tonga ko ni ta tala no ko ni ta ni mi palo pare ma ko fa ta ho si pe mo ngahi fe ale aki holo fa po uri ka ke na ha ke mama
ui ani ihi ke e whakaukau pe ku tau whaatala noa ki ai ke whoki tu I ui ani ihi ke whiri he kakai na e mai e professor ino ke huakau he ma POLOKALAMA e tahi whakaukau o te taofi au pito na tolu te ofa whakatau hos e fui time whakatau hos os peko no whiri ko ki whare are ana tangutu mao takta no fuma o te lere takai holge u api ne pe mai peko ata ke five li pare mia na alu le whare area te tu ha ke pe ko au ko solo au ko au ko ma e ha ko roto ke hoko pare mia ko kore te ula ta take fonua tok fo tu ha ke po tu pe time ko ya mana o se ka tu ha ke tama ko fo tu ha ke ya mo pa na palot ko ya pe malo hi pa angene fili kapdeti ko ka ke o te fa ta hos que imagina pe fo que fa ka ia PIVENI ku tau to tala no ma pe ki ai o ke pe ko time tonga ke tau nga unu ake whakapāti, ko ngā he kai te lawa ia ta ofi ngā hing unu ko ni, lau pe whafoi tui ka nau tō pe pau ke whaapure a ngā aki e pāti. There are other options. There are other options. Ko uhinga whokia e lau maari ko essence whokia educations. Ke oe o jange pa tau mai hange pe ha lulu monu ia e o jange tau Filipin ke tau o ngā ua o si pa tau mai pa taha pa toko mai pe ke au whapapa pe he lau ga ino ke but that's o kai ke whakaukau wako whakaukau ia ka wai whakaukau ia ke raki whai ngā ue sistemi option ne taha te ulawa o atu e malawa ke ne solo wa ke foi whatau hosi ko ni mo palparengo so ko ahoni talamai he kau no pere kai nau te kau nau toria kai aha nau ko kai nau kau no so by convention pe ka ko halao ya talamai pe na do kai mau te kau mo o kau to ta fit ko na fo kau me to paremia ka cosa ko au nau ke te pe na to ta fa ki ko ai un loto ke paremia ai ko kuinga kai ke toton ke ave amanaki mo falala ka kai o tau tai pau ka pau ko ave ko sio ko is a simple solution for as of now ko ka pau o fai whakakau ko pea ko fili ko paremia ko foi toko taha fitu pe una vote out te paremia una vote ke paremia ai ko palo pare ma ko nga ko foi unconventional ko tamu te toko iba ki awa ko tu yo ke coexist ke tau coexist man tu na fatala no au solo e mahuinga ko tau hanga o clarity market ai tau tunga fa social me tau tunga fa politika o kai ke ha o fa hu ia mo me tanga pa mo ulmotua o kau e whalere pisinisi ake makatunga ko ia. E malawa peke ke whahu ka wai ho tau kei. Pa ke hau ho tau kei o whai ako whai tutun kan whalere ha pisinisi wa whaami. Kau kai ko ho hau o whai tutun na ko whahu. Ai ko ngai konga fuke koe na tau hinga koe ki ai. Konga ia koe na e tari e tupo nima. Ai foi telekeiti koe mawhai. Ke ua te kau he tau maa. He koe o ngongo e tangata tau maa matunga me foi maa. Isiu ta tau be moi ne soro. He tau he koe ne tu. Na wasilame pau ki mua foi composition koe no whare area. Whai ngā tau pito ke tatake whanua a ke mea koe purelere. Whai ngā tau. Pea koe whakaukau whapāti kai ke fu tui ki aison. Kai ke fu mahalo pe not as yet. Kono uhinga koe tau tau sii. Pea kono uhinga koe tau elevate pe ke foi ta whako ia mei hanga he kau business o pure. Pe ko hai loto, hai koe loto. Ka ki au fe mau ke ki whaka e lao. Hanga koe lao wane whiri. Koe whiri koe ni fulahi au pito e tufa. Pea mohono whakatau e vouti. Ko whehui pe ko ha mea enu o tau loto ke tuange ka hau ke na wana polo ki ai. Ai ko uhinga e ko koe mau hopat mato ke fui ta whako ia so.
O ko fia o ia hoko taki POLOKALAMA tau mo ngau gon fai ke address system. Faka system a hono faunga funwan. He ko me fuge na fa la ve au ki mo ke kai remove ai faka fa. He ko normal o ia tau ha mi mo. Nei mga tunga pe ko ha me ku fai me ko ngata mai he ma fai. Ko te ha reference ia ke ko lau ni fe mau ke ai me ko lau ni fe mau ke ai. Nei ye ko na fatonga ia ia ngai hopo ke ko ni ka fonua ni e o hanga he ma fai o observe lau. So hange te wa pe fatata ai ana po foi lau na ke lau mai. Ki hone ana go no fale ko ai fili. Ngai me he kapau na nau hanga ka hoko nau fatongia whakatatau ke lao ko i tau te longa. So ko fi mau ko he lao ko pau ke initial officer fai fili i hela i pepa vote. So la he ngai lai pepa vote na fai go bi count ko ja initial ya. Kai ngoi na fe hui ai he ka observa tang pe me pitavo ke nau likat na do very vote. He nau whakaukau mo nau whakaukau ko ngā ko ia nau tole mawhai. Kau tama he lao ia kune mau i lao. O kai ke taton ke very vote halai pepa ia na kai ke initial. He ko uhinga initial ko uhinga ia o ate ai green light me he officer fai fili. E ka po na halai pepa ia na vote ia na te ke green light. Ko ni hawa na mifi. Ai mai na kai ke fo mai ha officer fai fili. So ko ngai me ko hinga ke fata no aso. Lai pal ma. Ko hinga pe hono tala no ai ga lava ke tau sio o te tau whaka puku ke tupunga e tau fehia. Tupunga e rea kovi mo mea. Wa te tau sio pe he koi foi system ga tau ni tau e kai. Ka ba ka wa kai mama pa ke ha ko tala mai e mama wa ka ko ko dai ilo kai italia ka ko. Yang ngoto makan pakai apa ko tau ko to ka to ate ai ko hinga o fifia pe he lava ta foki POLOKALAMA ke tanga highlight mai o mata vai ka kai ngata ai kono tokanga i kina ke improve ko ko ka ngai whakaukau mo tansa malawa foke e PIVENI e whakaukau ke fotu mai ai ko ni ka pa hanga pe to ta fitu ia fai vote pare mia he ko wakai foke ko instituto ne dai mini hok manatu i o kulaka ia o nga he kupu ai o ku hai o ku ta ofe ka kai e ka fofonga ka kai ke na palot hange ko ni ka pa e ka ia ha e ke taloni o kai leva ke fie mau ke kau e ka fofonga ka kai ko ka no pere pe o tama he ko instituto ne te na wiki nima o te site ko hai leva e hoko ke taloni ka pa ke ha e o kai mo kupu ta o ne ta ofe e fofonga ka kai ko ka no pere pe na wiki nima ko tu ka pa ya kupu pehe ten ta ofia ka no pere na ki fa long na do lai ka hikini ma beto ta fi ta wa pa pare mai io ka kai ya ga beta fa ka ke fa ku o se ta dai mi dai nim ya pa we ko ha me pete fa ma po mai kai ka ta ki va kai he wi ka ha ko du be hoko to e POLOKALAMA he wi ka ha oia mahal ko ia pe sol ta to hokat ke ukau ko tu au ukau la yang me ko si mahino mai ya mo e filpare mia ta hange pe ko ngai case ko nu amana ke kau fa fa to la mai ka ko e ka to pa pa fa mari ki lau ki teisa ta to ko ko ta lau ko foi presidencia ke o case ka mari a fito na nga fa mau clarify mai me ago gui ko bribery me ago gui ko charity me ago gui ko customary goia malo bito PIVENI malo bito lava e POLOKALAMA FATUFONUA da toki wakai he time hoko wika hau o fatu ka digo what's all Kainga ko e lava e tau POLOKALAMA ko i ahoni ko e FATUFONUA opia mo PIVENI PIUKALA mi tong aiki fa malo lahi atu ka tiki mo tolu mo fa matai mai tau POLOKALAMA mo kau mai ta tau pepe ko feta fa aki o kuke iai
ka kulava ke tau talanoa I he ngahi polokalama ko I whahoko. Whamore peka pau koe ha konga he ngahi polokalama ko whahoko at meheni o kune ngari wesia koe pea ku kore whamore at ke ti koe. Koe konga pene tau tokoni ki he tau whonua ko tau talanoa pe he ngahi mea e lava ke langa hake ake whonua koe ki ha tau whihi e taha ki ha taha pe koe peke ha whainga loto ia o polokalama ko whahoko meheni pe me dea heni ke pe he ke tukuhifo ai koe ki lalo ko ngā ka lava ke o gai whai mea ia ku pala ni ia tu ke lava ke whahoko ia ko hange koe wha mea ku tau whatanoa ki ai at the end of the day ko hai pe koe e whiri e whare area ke pare mia pe mo kapneti te tau pōpō ko toa pe ki ai o tek pe neong he taim lahi te tau wikia ngahi ngau e koku le rei pe tau wikia ia ke ilo I he kakai ke ngahi ngau le rei na pure anga ko ia pe kai ngahi ngau e koe ke ha ngari le rei mai ki tua pe whapōpō uri ko pau pe ke tuku atu ke tau wakai ki ai ke ngahi ngau e totonu ke ta ofi ke ona te hoko ko ngā koe le rei whakaluk fua ko ia oi whanua. Ke ngā tai whamalo ke tau kau sponsor I he nau lava ke nau kei toko ni mai ke tau ngahi polokalama ko tau pek whahauka te pai miheni whamalo lahi ka te nau tō I he ngahi toko ni ko tau pe pia lava ke tau kau whatahe tau ngahi polokalama Tātou te whito ki he